Republički fond PIO je na osnovu pravilnika koji je donet o pomoći penzionerima dodelio određena sredstva našoj ovde organizaciji penzionera da svojim penzionerima pomogne upravo kao što ste i rekli, evo sad pred ove novogodišnje praznike, i mi smo to veoma uspešno, moram da kažem, odradili, evo privodimo kraju, znači penzioneri su se prijavili za te pakete prema onim pravilima koja su propisana bila, znači da penzija ne prelazi 16.004 dinara, to su u stvari najniže penzije i prijavilo se 392 penzionera. Svi su prijavljeni dobili pakete, tako je komisija dala odluku i mi smo podelili vaučere, znači penzionerima, a oni sa tim vaučerima dolaze ovde u Mega Market gde podižu te pakete. Da kažem samo da su paketi ovako solidni, da kažem tako, vrednost paketa je negde oko 2230 dinara, u njemu se nalaze namirnice, one osnovne za životne, i takođe se nalaze određena sredstva za higijenu koja su najpotrebnija. Čujemo upravo reagovanje penzionera da su zadovoljni izuzetno paketom i nama je drago da smo uspeli da obezbedimo sve ovo, da kažem da završimo uspešno i nadam se da ćemo naredne godine takođe da imamo mogućnosti da delimo takve pomoći paketima onim najugroženijim penzionerima kao što smo i ove godine. Zamolio bih sve penzionere koji su dobili ove pakete, znači od tih 392 penzionera koji su na spisku, da što pre dođu da preuzmu vaučere i da podignu pakete. Da podsjetim samo da smo vreme ograničili, znači podizanje vaučera bi trebalo da je već završeno, međutim ima još penzionera koji nisu to učinili, a podizanje paketa smo ograničili do 15. ovog meseca i podsjećam penzionere da dođu da podignu vaučere i da preuzmu pakete. Mi smo kao komisija dobili 392 prijave od strane naših penzionera koji su se javili na oglas koji je bio na TV Jasenici, na oglasnoj tabli našoj. Mesec dana je bio istaknut oglas, tako da smo imali 392 prijave. Komisija je zasedala i imali smo dva predloga. Jedan od predloga je bio da, pošto je uslov bilo godine starosti, i drugi predlog je bio da svi penzioneri dobiju pakete. Mi smo jednoglasnom odlukom doneli da svi penzioneri koji su se prijavili mogu da dobiju pakete, tako da je komisija na zadovoljstvo svih penzionera koji su se prijavili, dobili su pakete u Mega Marketu. Sa Mega Marketom smo se dogovorili i oni su napravili te pakete, tako da oni penzioneri kod nas dolaze, uzimaju vaučer, na osnovu vaučera podižu pakete, tako da to ide tako normalno i da nema nikakvih primedbi, svi su zadovoljni, tako da nismo imali kao komisija neke primedbe velike.